10 ljudi dobrodošli u Trilox Games, ovo su Anin i Denin. Poziv. I danas igramo o Hunger Games na mojem načinu, ne psičio. Ja sam na triku, ako ne vidite. Ja sam... Gdje si bili ti? Ja sam Evo Ed. ti vidimo, ti idemo iza tebe. Ma idem ja prvo na sredini. Okej. A brat, ovo rulja. O brate sranje od tebi. Makar je dobro hrana, ajde beži, gdje si? Ne znam. Penjem se vam. Gdje se penješ? Popeo sam se na medvene. Ja se ću ja se čekati. Evo me, tu sam. Gdje? Preskači ogradu samo. Aha, okej, idemo. Tamo si imam penje. Neko već je siromašio taj čas. Lik, Kad prijemo? imaš li nešto za borbu? Ako ti samo običan luk znači nešto, ne znam. Ne znači mi to ne. Ubijaj ga rukom. Ja ću meso. Dođi. Imam strašno meso. Ula sam ga bacio. Udri ga. Boksujemo, sad ide. Iako kupio jet, ko zašto ima sad? Pa nema nešto za borbu, ima samo oklop. Čemo vidjeti. Nema šanse. Ima mač. Ima mač. Beži, još ići ide. Gle, ovo ima krasno. Fuck! A me ne slušao. Nemoj da trkneš. Znam da bežim jako. Gdje si? Ja sam na početak vozao desno. WTF. Kako da pobegnem od ovog šabana, brate, ja dođem do tebe. Neki lik, brate, skače tu po žici. Au, fuck, brate. Što se na mene nakači, Ne. Moram te opet naći, ne znam gdje si. Ajde na početak voza ako si tu. Evo, idem. Naš sam te. Beži! Dobiješ ovog iza mene. Ja dobijem čime, majte. Ima likova gore u tom. Ovaj prime ima neko oružje. Svi ima, fuck. Ode na maju. Nek čija kapa ima na drvetu. Je Srko? Ne. Srko si, gledaj me, ne. Kako ću da bežim? Povlačenje! Trči prije, ne gledaj. Priču ova gori. Jeste ovako. Znaš koliko likova idu prema tebi? Koliko? Pa šta sam im ja? Sad mi krest. 5-6. 5-6. Šta sam ja, brate? Brzo, stigo te. Nema tu te da begaš. Neću, ovaj stići. Nema šanse. Nema šanse, znaš koliko je daleko. Jebim. Trči, pazi, sad će da skoči u vodu. Koliko imaš health? 5 srca, 6. Sad ću 6 nekako. Ja trčim po tebe. Glupo mi je Ko daleko. zajebano ovo trčanje. Ko maraton. A fora što ću ovdje provoga. Trka sa preponama. Je li za mene negdje? Jeste, ali za malo da upadne u lavu. Ubio sam te. Ti mene ubio. Ma izgubio. Drago mi. No evo nisam. Tu imaš gore na krovu. Imaš tu chestplate. Chestplate. Gdje? Na podu, brate. Na sve tvoje. Aha. Imaš vamo da se popneš, sećaš li se? Kurac. Vamo gore možeš da se popneš i gore imaš Pa item. kad me je lik dohvatio, brate. Gore imaš item, imaš iron chestplate, imaš... Znajo bolje, brate, a kako dođi do gore? Pa gle, kad skočiš na drvo... Pa jure me 3 lika, brate, šta je?
trka, brate, ovo je trka. Mrtva trka. A ne znam gdje sam. A teleporti se. Aaaa! Ovo je Evo. mrtva trka, mrtva trka, mrtva trka. Jebate. Jedan te Juri, ajde sam. Trči samo. Pa samo jedan. A je malo pre mene ubio. Ja boga mi nećeš. Ja trčim po tebe. Samo trči. No, pa gdje da trči, sad ću poslije ću suka. Juri te. Sporije. Ja pa sporije. Brže. Ubio sam gdje se nalazim. Jebuti. Juri te dvojica. Idaj. I poslica! Ujejte mi. Imaš Iron mač valjda. Evo šta negdje imam. Trči tu, pazi da ne crkneš. Ajde. Moram se healat. Ide lik. Fuck. Probam se Ima dignuti. tu mač. Pokušava tim, ali ne moj. Zaklađe ga. Zaklaće on mene već. Samo beži. Ej. Nisam ni tripu. Ne, pošto sam u ovom slučaju tripu. Koji je ovo bio spas za mene kad sam našao ovo. Moramo se još malo healati pa idemo. Stani, idi tu prema ovu građevinu. Jesi Ima- vidim ovo? Vidim da ima chest gore. Oko 4, 6 podjeklica. Na terasici neko ima chest. Sad treba dođu u terasici. A ne znam da li ima nešto u tom chestu. Pa je vidim. 100% ima. Evo ga jedan čest. I našao sam nešto ali posiranje. Bem ti ne znam gdje si. No nemam pojma negdje. Sad će teleportim do tebe. Ja evo našao te. Ja zagalavio sam sublok. Zagalavio sam se. Ljudi pratimo parkuristu. Sad ću da nađem ušao. Kao još sad ne stali, brate, prije pola minuta su bili petorici. Poklali se. Eno ih. Ajde da svidim. Ajde. Tamo je jedan sa domaćan. Znači sreći već. Ipak idemo da idemo. Tu ispred su dvojice. Ajde trči. Ovo je kila ovdje. Čime te zapalio je ovo? Kila, ima upaljača, ima kila ovdje. I to je bilo to za ovaj video. Da. Like, share i subscribe. I vidimo u sljedećem klipu. Poz. Toz.